आकाशवाणी इम्फाल ngangom Kiran pau pajari ahanbada maruiba pau Indian Red Cross Society gi mihut kangbo mana Rajapal Anusha Wike ga unaduna relief camp sing da lairiba miyoi sing da tangai phedo polam sing fanghana na taksin krai Manipur Police na hairi nupi ani gi thodok ta siana ba miyoi manga faduna police custody da numit 13 ni gi remand lau thakrai amasung G20 Disaster Risk Reduction Working Group ki ahum suba masung aroiba mifam ngasidagi Chennai da horagani Indian Red Cross Society New Delhi ki advisor Rina Tripathi masung society asigi member Dr. Ashok Kumar Singh yawu mihut kangbu amana ngarang Rajapal Anusha Wike ga unakrai Imphal ki Rajbhavan da unakibaduda Indian Red Cross Society Manipur ki chairman Narendra Ningomba su yauki unabaduda society ki maikaidagi relief camp sing da lairiba miyoi sing na thangnariba awaba masung khudong chadaba singi matang da Rajapal da paudam ki Red Cross Society ki kangboduna Imphal East, Imphal West, Bishnupur, Surasanpur, Kakshing amasung Thaubal jila singda hangdukliba relief camp singda chatuna yangshilubada thangnarakpa phiyam singi matangda su Rajapal da paudam ki relief camp kharada mi ka henna yamna leishinba tangai phadaba hidak langthak amadi sanitation ga mari lenaba awar apa kya lehori haina su mihut kangboduna paudam ki Mihut kangboduna makhona relief camp singda yangshilubga yakupwarol sing yauraba serol amasu Rajapal pishin ki hiram asigi matangda Rajya Chief Secretary da pauktak piduna miyamgi awat apa sing yangchingani haina su Rajapal na mihut kangbodu da thajaba pirakhi miyoiba khunagi dama kathokpagalona Indian Red Cross Society na lawriba thodang singbusu Rajapal na thagalakpa phongdokhi New Guwahati NF Railway Station dagi chana thano polom amadi tangai phado polom kya puduna lakpa rail gari ama ngase ayuk Khongsang Railway Station da thungdaragani alu telho cheng amadi atai chana thano tangai phado polom sing puba daba tarani tho yaw rail gari adu ngarang lamtharakibani Imphal East amasung Imphal West Jilada ngase pung manga dagi nimidangaram pung taruk phauba curfew komthokli adumanamag Imphal West ki tidim lambi ki Kaisampat junction dagi Ningthem Call crossing phawbudi curfew komthokplaite Kaksing Jilada ngase pung manga dagi nimidangaram pung mari phawba duga Bishnupur Jiladana ngase pung manga dagi nimidangaram pung manga phawba curfew komthokli Thaubal Jila ki oina ngase pung manga dagi nimidang pung nifan phawba curfew komthokli Raja Police na hairi nupi ani gi viral video gi thodok ta chenaba miyoi sing makha tana fanana ba lep laitana kan honari Manipur Police Control Room na thadorok pacherol amada hai thodok asida chenaba miyoi manga faduna police custody da nimit 13 ni gi remand lauthakre amoromda thasi kunithoi masung kulhumda gi lonaba ahingda torbung tera khongsang bi amasung thangnana leiba singkhong singda khulai paiba singi marakta nongmai kapnaki school ama yauna yum khara mai tharum ki Thodok aduda tera khongsang bida leiba nupi ama aso apan nangki police amadi central forcing na irang adu laksin bangam le hairi National Highway kunthra tareta potchai puba yauna gari chatret kunthra manga musung National Highway 2 dana gari chani kun manga Imphal lomda changlakre haina su seroladuna makhat tari tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini G20 Disaster Risk Reduction Working Group ki ahum suba masung aroiba mifam ngasidegi Chennai da horgani mifam masi thasigi kuntaruk phaw chathagani mifam masigi mangoina nangarang pawmisinga unaba mada NDMA gi member secretary Kamal Kishore na hai Bharat na disaster masung climate emergency gi mari lenana malem gi oina singnariba sing hanthana na bohanagani haina lawriba phirap asi mifam masida puthoktuna akhanna warep am lawna bohanagani Mifam asina G20 lebak singlu singba sing malem gi tongan bo organization sing amasung lam asida wakal lok sing pibangamba masak naiba miyoi kaya ga punna singthaningai oirab warep ama lawraba yai hainasu Sri Kishorna makhata na phongdokki Greh Mantri Amit Shah na ngarang video conferencing ki khuthangda Andhra Pradesh ki Kurnool da phutcha manipan wangba Bhagavan Sri Ram gi murti ama sana bagi jatra hunkre murti asi lupa koti sangarom sang sagadabani Jatra hunbagi thormadu da wangaladuna Sri Sahan hai murti asina sanatan dharma chatpa singda Sri Ram gi phajraba pawjil sing pibata natana Vaishnav ki chana kanglon sing hena mapangan kankat anbada chawna mateng oiragani mahangna hai murti asi Kurnool gi mantralayum khungangda lam ekar tara rom pak chaw mafamda sahi ani makhai gi manungda sagadabani
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थासी कुनिपान चंडीगढ़ सेमिकॉन इंडिया लिसिंग कुलुमदई हौदोकनी मसिगी मांगोइना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ना हयंग अखन्नब एग्जिबिशन अमसु हौदोकनी एग्जिबिशन असिना मियामदा सेमीकंडक्टर सिंग साबगी मतांगदा हेना खंगननब होनगनी एग्जिबिशन असि थासी कुंथ्रा फाउ चथगनी जाति की थाकत पांगतोकदरु मेला असिदा लेबाक असिगी ममिंग लेरबा कंपनी कयाना सरुक यागनी केंद्र के इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ना हाइरी लेबाक असिगी मफम सिनब थुंगबदा मपुंग फाना रेडियो योहननबगिदमक शहर चानी मरफू मरीदा चैनल चनीपान सुपन निपान ई ऑक्शन तौननब सरकार न कन होनरी न्यू दिल्ली दंगरांग रीजनल कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन हौदोकपा अमदा मंत्री न हाई लेबाक असिगी लमगी चादा मरफू अदुगा अपुनब मिसिंगिना चादा मरफू तरागी मथक्ता हौजिक रेडियो योहनब ngamle कम्युनिटी रेडियो न तोंगान तोंगान कांगलुपसिंगदा ई पाउ संदोकपदा चाउना थौदांग लौरी हाइनसु मंत्री न फोंगदोकी मान हाई लेबाक असिगी ख्वाइदगी सोथरब सरुकसिंगदा ज्ञान लौसिंग पीबा मदि समस्या क्या कोहनबदसु मसिना चाउना थौदांग लौरी हौकिब सही मापन असिदा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सामरी निपुनिपान हांगदोखिबा असिदसु महाकना अपेन फोंगदोकी मध्य प्रदेश अमसुंग गुजरात नोंकन चुगने हाइना मैट डिपार्टमेंट फोंगदोखरे कर्नाटक गुजरात अमसुंग केरला के समुद्र खोंगमान सिंगदसु नोंकन चुगने हाइना ऑरेंज अलर्ट लाउथोखरे अवांग थोंग भारत की राज्य सिंगदा हयेंगदगी मखाताना नोंग चुबगे चांग हेंगलब याय हाइनासु हाइरी लेबासिग अवांग नोंपक लमदम यावना राजस्थान उत्तराखंड झारखंड नोंगसु बेंगोल मदि जम्मू काश्मीर सिंगाफम सिंगदसु मखाताना नोंकन चुरब याय हाइरी ngasi phongo paukse singmaro pauksing dam hauzik khetrimem birosh leire birosh thagachari kiran rajya sida thokliba irang marak asida yamna nungaiba pau ama oina guwahati dagi lamthakiba pochai sing puba train ngasi khongchang station yoraklagani haiba kokomina european union da manipur gi oiriba phibam asigi matangda chithi ikre haiba amasung sarkar na prefabricated yum sariba asi august tha da sangaraba yai haiba pausing asina ngasi pauche ayambagi maruoiba pau oina fongnari तमेंगलोंग फोंबा पाउचे गानफ्यू मेल दा राज्य असिगी अहानबा कमर्शियल गुड्स ट्रेन खोंगसांग स्टेशन दा ngasi थोंगलरगनी चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबा बिरेना स्टेशन असिदा चतुना ट्रेन असि ओक्लबा याय हाइना अहानबा हेडलाइन तौरी पोगनाफम पाउचे दा पोचै पुबा ट्रेन गी अहानबा कंसाइनमेंट गुवाहाटी दगी लमथाखरे ngasi खोंगसांग स्टेशन योरक्लगनी हाइना अहानबा हेडलाइन तौरी पाउ असि इरेबाक पाउचे दना खोंगसांग स्टेशन योगदबा गुड्स ट्रेन गुवाहाटी दगी लमथाखरे बोगी तरानिथोइदा तंगाई फदबा पोटलमसिंग हापली हाइना अहानबा लमाइदा फोंगली पाउ असि हुएनलन पाउ पीपल्स क्रॉनिकल अमसुंग सनालेबाकता तोंगान तोंगान बा हेडलाइन तौदुना फोंगली हुएनलन पाउ पाउचेदा मणिपुर गवर्नमेंट ना लाखनिंगद्रबसु दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ स्वाति मलिवाल लिचिल लकले हाइना अहानबा लमाइदा फोंगली पाउ असि तमेंगलोंग टाइम्स किना अहानबा हेडलाइन ओइरी सनालेबाक पाउचेदा मिजोरामना थाजब पीरबसु मैतै सिंग चेंथोरकपा लेप्त्री कसारदा मियोई चनी चंगजफम लौरी हाइना हेडलाइन तौरी पीपल्स क्रॉनिकल दा कोकोमीना यूरोपियन यूनियन दा मणिपुर की इरांग अमसुंग नार्को टेररिज्म लुसिनबिनाबा मतेंग निखरे हाइना बैनर हेडलाइन तौरी पाउ असि संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश दा यूरोपियन यूनियन ना लौखिबा रिजोल्यूशन लाना लमजिंखिबनी कोकोमीना मरिक चुंबा वारोल तमखरे हाइना अहानबा लमाइदा फोंगली पाउ असि संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दा कोकोमीना यूरोपियन पार्लियामेंट दा चिठी थाखरे हाइना फोंगली Imphal Free Press da nungi oiba wafamdi narco terrorism ni dharma nate haiba kokomina European Union da chithi ikhibagi pau asina anchor column da fongli Manipur Mail da sarkar na prefabricated shelter hope sariba asi August thakai da loshillaba yai haina photo ga konana fongli HL Express pauche da lengak na sengkot liba temporary shelter housing August tha da sanganaba pandam thamli haina ahan balamai da fongli Kiran थागचरी बिरोश अरोइबद मरुवे पाउ अमोहन्ना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मिहुत कांगबो मना राज्यपाल अनुसुया उइके गौनदुना रिलीफ कैंप सिंग द लेरिबा मियोइ सिंग दा तंगाई फदो पोलम सिंग फंगनना तक्सिन ख्रै मणिपुर पुलिस ना हाइरी नुपी अनि की थौदोक चेनबा मियोइ मंगा फादुना पुलिस कस्टडी दा निमित 13 नि रिमांड लौथख्रै अमसुंग G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की अहम सुब अमसुंग अरोइबा मिफम ngasi degi चेन्नई दा होरगनी पाउ लोइजरे